इवनिंग रे आमे माने समस्ते बाहरिलु जीवा पई दहीबरा खाइबा पई फर्स्ट टाइम आमे इवनिंग रे ही दहीबरा खाइबा पई जाउछु। लंका कार स्पेशल लंका दड़ा ମାମନଟା କଣ କଲୁ ମାମନ ନାଇଁ ଆଇଲାଣି ବା ଗୁଣୁସୁର ଆସିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଓ ଇଏ ନେନି ସେ ବା ଖାଇବନି ଇଏ ଟିକେ ଖାଇଲେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଏବେ ଲଙ୍କା ବା ଇଏ तो दही पानी निहाती ଲଙ୍କାଟା ଦହି ପାଣି ଲାଷ୍ଟରେ